Acara ini disponsori oleh Pemirsa Indek Kahanan COVID-19 Nasional mewali kauningin mawawah ring tanggal kali dasa Juli warsa kali tali kali likur. Wilangan ipun kantos 5 talian diri raris pasien padem kauningin dasa diri. Pawawahan pasien padam COVID-19 talar dincap sayang ring arahina sedurungnya nih, kantos 6 diri. Asa bener ke talar ngenenin pasien kena kewendanan ipun durung langkungin kasus anyar. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyinayang, pawawahan kasus COVID-19 limang tali telung atak seket tigang diri. Laris pasien padam wenten kalih tali 300 daso siki diri. Selanturnya nih pasien padam kauningin wenten daso diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif ipun langkungan 150 tali diri. Asapun ketaler pasien COVID-19 sani kantun kerawat wenten langkungan 3 daso talian diri. Mewah suspek wenten langkungan 6 talian diri. Lihat Dewi Bali Pos Kuningayang.